انجمن وطنی کردی حقیقت دنگی ملت کردستان و امیری لکن هم تبدجی به انجمن هم سر بخیر امریکات بر انجمن ملت ما تبعيد دايا شركاتي حقيقي حدي شراحي ملت بانجمن ذكاء احزاب خلق سرقوفات ريفستري قورتا يجنا اذا انجمنكي شرعيتها اخويا سياسي اشتربه مالده خارجي وداخلي داريه مستقيمه سن الصراحه